که olmayasın. Aziz kardeşler, görürsünüz bu rانندگان آذرشهر توفارقانın اعتصابıdır. Bu روی شهر سلیمین qabağıdır. İcazə ver, icazə ver. Onun sözünü versin ağa, da bu oyunu da sözünü versin. Payanələri də nəzər olundu. İstərsə də borclarını şahid xəbəri yox. İstərsə də olmayıblar. Sən onun kimi istərsə də belə çıxacaq. Bunun şeref diyaz yok. Ama bak diyaz. Bunlar da mı? پنج خرداد شهرستان نقده. آقای راننده میتونم ازت یه سوال بپرسم؟ من پول راننده من یو. مشکل اعتصاب الان چیه؟ راننده بود اون نزاشینا. آقای راننده به خاطر چه وایسادی؟ والا همه دارن اعتصاب میکنن، ما هم وایسادیم. به خاطر چی؟ به خاطر ارزونی کرایه ها، بیمه، گرانی لاستیکا. لاستیک 2 هفته قبل 2,200 بود، الان 3 تومن گرفته. دیگه میخواین چی بشه؟ ممنون دستتن. اعتصاب رانندگان همدان روستای حاتم آباد. آقا بی‌بدایی نکن آقا، چرا فیلم برمی‌داری آقا؟ یعنی چی؟